마음에 이런 생각이 들었습니다. Сэтгэл дотор маань ийм бодол төрж байсан. 주님, 내가 다시는 주님 떠나지 않겠습니다. Эзэн минь би дахин эднээсээ холдохгүй. 다시는 주님을 슬프게 하지 않겠습니다. Дахин эзэн таныг би гониглохгүй. 주님이 원하는 것이란 무엇이든지 하겠습니다. Эзэн хүсэж байвал би юу ч байсан хийнэ. 내 목숨까지 걸겠습니다. Өөрийн амь насаа ч гэсэн дэмжин тавина. 그리고 구원받은 그날 Аваарлыг авсан тэр өдрөө 주위에 있는 형제 자매들이 너무 귀하게 여겨졌어요. эргэн тойронд маань байгаа ахын дүүс үнэхээр эрхэм тоосогдсон. 다들 천사처럼 보였습니다. Бүгд тэнгэр ичмэд харагдсан. 정말입니다. Үнэхээр шүү. 그렇게 시작했거든요. Тэгж эхэлж байсан. 처음 시작이 그렇게 시작했다 이겁니다. Анхны эхлэлдээ тэгж эхэлж байсан. 저뿐입니까? Түн ганцаараа тийм байсан уу? 저만 그렇게 시작했을까요? Би ганцаараа тэгж эхлүүлсэн үү? 아니죠. 우리 다 그렇게 시작했잖아요. Үгүй шүү дээ. Бид нар бүгдөө яг адилхан тэгж эхэлсэн. 우리에게 다 그날이 있잖아요. Бид нар тэр өдөр гэж байгаа үстэй. 근데 시간이 지나고 Цаг хугацаа өнгөрөөд 그 뜨거웠던 마음이 점점 식어져 가는 거예요. тэр халуун байсан сэтгэл нь баг багаар хөрж байна. 이제는 교회를 판단하고 Одоо чуулганаас гисэн шүүж байна. 어쨌든 전도인을 판단하고 Зарим хүмүүс номлогчооч шүүж байна. 말씀을 가지고 형제 자매를 판단하는 사람이 돼 있다 이겁니다. Үгийг хажуудаа тавьчаад ахын дүүсээ өөрчлөж шүүж байна. 이제 순종하려는 마음이 별로 없어요. Одоо дуулууртай байгийн сэтгэл огт байхгүй. 여러분요. Хүмүүсээ 마지막 때에 төгсгөлийн үед 이 회방하는 죄 때문에 энэ доромжлох гим нүглээс болоод 그리스도인들도 고통하는 때가 올 거다 이겁니다. Христ итгэгч ч гэсэн зовох үе ирнэ. 성경은 Библиэлд 네 부모를 공경하고 사랑하라고 이야기합니다. эцэг эхтэй хүндэлж дуулууртай байг хайрлаж гэж хэлсэн. 이게 사람 간에 지켜야 될 첫 번째 율법이죠. Энэ бол хүн хоорондын сахих ёстой эхний хууль байгаа. 근데 사람들은 부모를 거역하는 시대가 올 거다. Гэтэл хүмүүс эцэг эхээ доромжлох үе ирж байна. 여러분 부모님 사랑하십니까? Та бүхэн эцэг эхтэй хайртай юу? 정말 부모에게 순종하고 계십니까? Үнэхээр эцэг эхтэй дуулууртай байгаа юу? 여러분 부모를 사랑한다면 Үнэхээр эцэг эхээ хайрладаг бол 내가 그 사랑하는 부모에게 줄 수 있는 가장 좋은 게 뭘까요? тэр хайртай эцэг эхтэй өгч чадах хамгийн сайн зүйл нь юу вэ? 영원한 생명이죠. 영원한 생명. Мөнхийн амь штэ. 여러분 옛날 몽골 노래도 나오잖아요. Дээр үед Монголын дуун ч гэсэн гарч байсан. 정말 영원한 영생수가 있다면 Үнэхээр мөнхийн ус гэж байдаг бол 그 물을 다 사랑하는 어머니에게 드리고 싶다는 노래가 있잖아요. тэр уснаа хуутгаад хайрт ээжтэй өгөхийг хүсэж байна гэсэн дуу байдаг үстэй. 근데 우리는 구원을 얻고 Тэгээ бид нэр авралыг олж аваад 구원받지 않은 부모를 내버려 두고 있는 거예요. авралыг авч чадаагүй байгаа эцэг эхээ зүгээр зүнд нь орхиж байна. 미리 마음에서 판단하고 있는 거예요. Аль хэдийн энэ сэтгэл дотор шүүчихсэн байна. 안 될 거라고. Одоо боломжгүй. 안 들을 거라고. Одоо сонсохгүй. 해 봤는데 Хийж үзсэн, 노력해 봤는데 зүтгэл гаргаж үзсэн. 안 된다고. Тэгээ болохгүйсэн. 우리 스스로가 포기하잖아요. Бид нар өөрсдөө ингэж бууж өгдөг. 희생하지 않습니다. Золиос гаргадаг. 여러분 마지막 때 사람들은 Хүмүүсээ төгсгөлийн үеийн хүмүүс 사랑을 배신하는 시대가 오는 거예요. энэ хайраас урвах үе ирж байна. 하나님을 배신하고 Бурханаас урвж, 부모를 배신하고 эцэг эхээсээ урвж, 전도하지 않습니다. сайн мэдээ тараахгүй. 여러분 그게 우리의 고통이 될 겁니다. Хүмүүсээ тэр зүйл нь бидний зовлон байх болно. 그리고 감사치 아니하며 거룩치 아니하며. Тэгээд үл талархагч, ариун бус. 자, 받은 은혜에 감사하는 것은 당연한 마음이죠. За авсан нэгөөсөлд талархна гэдэг чинь мэдээшин сэтгэл. 우리가 신앙생활도 감사로 시작했잖아요. Бид нар эдгээр амьдралаа ч гэсэн талархлаар эхлүүлсэн юм зү. 여러분 교회 왜 나옵니까? Та бүхэн чуулганд яагаад ирдэг вэ? 왜 전도하고 왜 봉사합니까? Яагаад сайн мэдээ тарааж яагаад үйлчлдэг вэ? 교회에서 여러 가지 봉사하는 이유가 뭐예요? Чуулган дотор олон төрлийн үйлчлэл хийж байгаа шалтгаан нь юу вэ? 감사하니까. Талархаж байгаа учраас. 왜 11조를 하고 주일헌금 합니까? Яагаад 11-ийг өргөж эдний өдрийн өргөлөө өргөдөг вэ? 감사하니까. Талархдаг учраас. 여러분요, 이 감사가 식어지면 Хүмүүс энэ талархал нь хөрөх юм бол 신앙생활에 힘이 빠지기 시작합니다. итгэлийн амьдралын хүч нь сулрах болно. 감사가 없는 사람은 Талархал байхгүй хүн 형식적인 신앙생활을 하는 거예요. зүгээр гадна талын итгэлийн амьдралаар амьдарч байна. 데살로니가 전서 5장 보겠습니다. 1-р Тесалоник 5-р бүлгийг харцгаая. 5장 18절 함께 읽겠습니다. 5:18-ыг хамт уншийе. Бүх зүйл таларх. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс дотор Бурхны хүсэл мөн. 자, 항상 기뻐하라. Бүх зүйл таларх. 쉬지 말고 기도하라. Тасралтгүй залбираа гэж байна. 그리고 범사에 감사하라. Тэгээ бүх зүйл таларх. 이것이 하나님이 나를 향하신 뜻이다 이겁니다. Энэ бол Бурхан надад хүсэж байгаа Бурхны хүсэл байна. 하나님 나에게 뭘 원하시느냐? Бурхан надаас юу хүсэж байгаа вэ? 모든 일에 감사하라고. Бүх зүйл талархлаа өрөг. 항상 기뻐하라고. Өргөж баяртай бай. 여러분 살면서 항상 기쁘고 항상 감사합니까? Хүмүүс амьдрал донд өргөж баяртай, өргөж талархтай байдаг уу? 쉽지 않죠. Амархан биш тийм үү? 그죠?
Тэмцтэй. 내가 생각지 못한 일들이 막 생겨나잖아요. Миний модоочгүй зүйлүүд бий болдог штэ. 한 가지 어려운 일이 지나가면 Тэгээд хэцүү зүйл нь жоохон өнгөрчих юм бол 생각지 못한 고난이 또 찾아오잖아요. модоочгүй тэр зовлон дахиад хүрээд ирдэг. 그죠? Тийм үү? 여러분 근데 어떻게 모든 일에 감사할 수 있습니까? Тэгвэл яаж бүх зүйл талархтайгаар байх вэ? 여러분 그렇게 말씀하신 이유가 있는 거예요. Хүмүүс ингэж хийсэн шалтгаан гэж байна. 여러분 그리스도인에게는 Хүмүүс Христ итгэж хүмүүсэд 절대 우연이 없습니다. яасан ч санамсруу зүйл гэж байхгүй. 우리가 살아가면서 Бид нар амьдрангаа 단 한 가지도 우연히 나에게 일어난 일은 없어요. нэг хоромхон зурч гисэн санамсруу зүйл гэж байхгүй. 모든 것이 하나님의 계획 가운데 있습니다. Бүх зүйл Бурхны төлөвлөгөөний дотор байгаа. 시간이 지나 보면 알아요. Цаг хугацаа өнгөрсний дараагаараа түүнийг мэдэх 그때는 боломжтой. 이해 안 됐지만, Тэр үед ойлгоогүй ч, 그때는 너무너무 힘들었지만, тэр үед үнэхээр хэцүү байсан ч, 그때는 하나님을 원망했지만, тэр үед Бурхныхаа үдийн ядсан ч, 하나님이 내 기도를 안 들으시는가? Бурхан яагаад миний залбирлыг сонсохгүй байгаа юм бэ? 하나님 내가 힘들어하는데 나를 못 본지 하시는가? Би хэцүү байхад Бурхан яагаад хараагүй юм шиг хараад байгаа юм бол? 그때는 정말 하나님이 원망스럽기도 했거든요. Тэр үед үнэхээр Бурхан руу хандаж үзэн яддаг байсан. 어쩌면 지금도 우리 중에 그런 일을 겪고 있는 분이 있을 수 있습니다. Магадгүй бидний дунд гэсэн одоо тийм зүйлийг туулаа явж байгаа хүмүүс ч байх боломжтой. 왜 내 인생은 이런가? Яагаад миний амьдрал ийм байгаа юм бэ? 구원받고 신앙생활 하려고 하는데 Авралыг авсны дараа итгэлийн амьдрал амьдрах гэж хичээж байна. 왜 이렇게 눈물밖에 없는가? Яагаад нулимснаас өөр зүйл байхгүй байна? 답답할 때 있잖아요. Бачимдах үе байгаа үстэй. 하는 일마다 안 돼. 하는 Хийсэн 일마다. ажил болгон маань бүтэхгүй байна. 다른 사람들은 다 잘 사는 것 같은데. Бусад хүмүүс нь сайн амьдарч байгаа харагдаж. 구원 안 받은 사람들도 즐겁게 사는 것 같은데. Авралыг аваагүй хүмүүс ч гэсэн үнэхээр баяр хөөртэйгээр амьдарч байна. 나는 하나님의 자녀인데 Би бол Бурханы хүүхэд. 나는 왜 이렇게 이런 인생을 살아야 되는가? Гэхдээ би яагаад ингэж иймэрхүү байдлаар амьдрах ёстой юм бэ? 다른 형제 자매들은 편하게 신앙생활 하는 것 같은데 Бусад ахын дүүс маань үнэхээр тав тухтайгаар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа 왜 харагдаж 내 байна. 인생만 이러는 걸까? Бид яагаад л миний амьдрал ийм байгаа юм бол? 우리 그럴 때 있거든요. Бид нэр тгийх үе байдаг байгаа. 지금 그런 상황에 있는 분들도 있다 이겁니다. Одоо тийм нөхцөл дотор байгаа хүмүүс ч байна. 근데 주님이 뭘 원하십니까? Гэтэ эзэн юу хүсэж байгаа вэ? 범사에 감사하라고. Бүх зүйл таларх. 항상 기뻐하라고. Өргөж баяртай бай. 왜? Яагаад? 하나님은 한 번도 나를 떠난 적이 없어요. Бурхан надаас нэг ч удаа холдоо явж исэн удаа байхгүй. 지금도 나와 함께 계십니다. Одоо ч гэсэн надтай хамт байгаа. 내 발자국을 세십니다. Миний хөдний алхаа гიშгээг маань ч тоолж байгаа. 내 머리카락 숫자도 알고 계시죠? Миний толгойн үсний тоог ч гэсэн мэдэж байгаа. 내가 잠잘 동안도 Би унтаж байх хооронд ч гэсэн 하나님은 졸지 않고 나를 지켜보고 계십니다. Бурхан зөөрмөрлгүйгээр намайг хажиглаж байгаа. 내가 고통스러워할 때, Би зовж байх үед, 내가 힘들어서 정말 하나님 간절히 매달려 있을 때, хэцүү байх үед, Бурханаас шин сэтгэлээсээ зуураад байж байх үед, 내가 조롱받고 핍박받고 있을 때, би доромжлууж хавчлаг авч байх үед, 그때도 주님이 나와 함께 하시고 나를 보고 계셨던 거예요. тэр үе ч гэсэн Бурхан надтай хамт байж намайг харж байсан. 하나님이 내 고통을 팔짱 끼고 즐기시는 분이 아니에요. Бурхан миний зовлон харчаад зүгээр энэ гараа humчаал тэгэл түүрийг хараад байж идэг нэг юм биш. 하나님이 나에게 왜 그런 시간들을 허락하셨을까요? Бурхан надад ягаад тэр цаг хугацааг зөвшөөрсөн юм бол? 더 좋은 것을 준비하고 계신 거예요. Илүү сайныг бэлдэж байна. 그것을 통해서 나에게 주고 싶은 것이 있는 거예요. Түүгээр дамжуулан над өгших хүссэн зүйл нь байна. 그 시간들을 통해서 Тэр цаг хугацаагаар дамжуулаад 나를 하나님의 군사로 준비시키고 싶으신 거예요. Бурхан өөрийнхөө сэрэг хүний хуваар бэлтгэж байна. 그 눈물을 통해서 Тэр нулимсаар нь дамжуулаад 하나님의 역사하심을 나타내고 싶으신 거예요. Бурхан өөрийнхөө ажлаа харуулахыг хүсэж байна.